en tinta china, pois vou tiñendo madeira e vou lle dando os toques que nos fago colgantes tamén de madeira, pois un madeira dentro, e todo o que está Este é un produto de cerdo de xeleta, criado con castañas. É todo natural, non ten conservantes, nin colorantes, nin nada. Pode comer casi todo o mundo, claro. Como outros produtos que temos aparte que fabricamos nós. Hola, buenas. Mira, este roscón facémolo de ovos, leva manteiga, leva azúcar, leva un pouco de edulcorante para dar color e nada máis. É un roscón caseiro que podedes comprar na panadería da illa e animo-vos a que vindes a feira de artesanía. Isto é un licor de Ortigas, unha exquisitez que facemos aí en Bande, no mercado do Sureste. No, estos cafés non me gustan. Estos cafés non tengo gusto. Él es muy especial. Mira el otro de Merche. É unha varita mágica para que as nenas xoven e se fagan ilusións. Son moi bonitas, fago e seu. Paso as tardes que as miñas nenas facendo as varitas. Alfonsito! Fala. Ora, isto são coisas que eu faço, o artesanato, por passar o tempo e porque eu gosto de fazer estes trabalhos. Vivo aqui em Óbidos e é um hobby que eu tenho. Ten alturas para os grandes, para os pequenos quedamos algo baixo demais, da conta. Hola, buenas tardes. Esto son manualidades hechas con papel de periódico, con folletos, revistas, todo reciclado. Lo hago yo, es muy fácil de hacer y bueno, es una manera muy amena de reciclar y de el papel que nos queda siempre por casa. Sí, ela sabía ben ir a mi para chamarlo. Por no querer que cuele. De la huerta. De la huerta. Te pones en la huerta en bikini. As que na chousa ali? Eu que vou na huerta en bikini e assim non. Não, tu não. Isto fazemos nós, é feito em meias, é artesanal. Bolovanes que fago con crema, son feitos na casa artesanalmente e me dedico a cousas de dulces artesanos, con fresas, con kiwis e todo isto é feito natural.